Byaturutse kuki kugira ngo Erin Wuornos yice abagabo 7 mu gihe cy'umwaka umwe. Erin ni umwe mu bagore babicanye uruharwa babayeho ku isi. Erin Wuornos yari yaravutse tariki 29 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 1956 avukira Rochester muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyina we witwaga Diana yamubyaye afite imyaka 16 y'amavuko mu gihe ise yari afite imyaka 18 y'amavuko ubwo bakoraga ubukwe. Nyina kimutwite yahise atandukana na se ku buryo Erin atigeze ahura na rimwe na se umubyara. Ikindi no mu gihe yavukaga isi yari muri gereza aho yari yahamijwe icyaha cyo gufata ku ngufu umwana w'umukobwa w'imyaka 7. Isi yaje kwiyahurira muri gereza yimanitse ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere mwaka 1969. Icyo gihe Erin yari afite imyaka 4 gusa y'amavuko. Nyina yaje kuba atawe na musaza we afite imyaka 11 gusa y'amavuko. Erin yatangiye kujya mu ibiyobyabwenge, itabi n'inzoga kugira ngo abashe kubona amafaranga yo kubigura akarakoraga uburaya. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru nyuma, Erin yavuze ko sekuru wa Musinzi yajyaga amufata ku ngufu ndetse akanamukubita cyane. Mu mwaka 1970 afite imyaka 14 gusa y'amavuko, Erin yaje gutwita nyuma yo gufatwa ku ngufu n'umugabo wari inshuti ya sekuru. Yaje kubyara ariko umwana ahita ajya kurerwa mu kigo cy'imfubyi. Erin ahita ava mu ishuri atyo birinda kubitana nuko nyirakuru yahise yitaba Imana azize uburwayi. Ku myaka 15 y'amavuko, sekuru yahise amwirukana mu rugo. Erin yisanga mu muhanda atyo. Hari ubwo yararaga ku mabaraza y'inzu cyangwa mu gashyamba kari hafi y'aho sekuru yari atuye. Bwa mbere atabwa muri yombi hari mu mwaka 1974 afite imyaka 18 y'amavuko. Icyo gihe atwaye imodoka kandi yasinze. Nyuma y'imyaka 2 yashakanye n'umugabo umuruta cyane wari ufite imyaka 69 y'amavuko, ariko nabwo akajya yisanga yarwanye n'abaturage ndetse akanafungwa bya hato na hato ku buryo yageze no gukubita umugabo we, polisi imutegeka kutazongera kumwegera, ari nabwo yimutse aho bari batuye. Ubwo umugabo yicwaga n'indwara ya kanseri, Erin ubwishingizi bw'umugabo we bwaje kumuhesha amafaranga 10,000 by'amadolari y'amanyamerika. Mu mwaka 1978 afite imyaka 22 y'amavuko, Erin yagerageje kwiyahura yirasa mu nda ariko aza gutabarwa ntiyapfa, gusa ariko ngo ntabwo bwari ubwa mbere. Nyuma kandi yakomeje kujya afatirwa mu byaha byinshi byiganjemo ubujura no kurwana. Ni gute yaje gutangira kwica abantu ku buryo yica abagabo bageze kuri 7 mu gihe cy'umwaka umwe kandi bose bari abakiriya be. Uwa mbere ni uwitwa Richard w'imyaka 51 y'amavuko, yari umushoferi wari umaze kumugura nk'indaya ku muhanda. Ubwo bari kumwe ntabwo bigeze babasha kumvikana ku buryo ngo yashatse no kumuhohotera. Erin mu kwirwanaho amurasa amasasu ageze kuri 2 amujugunya mu ishyamba. Ubwo yatabwaga muri yombi, Erin yavuze ko abagabo bose yabishe mu gihe we yitabaraga ubashaka kumuhohotera. Uwa kabiri ni David w'imyaka 47 y'amavuko, wari umushoferi nawe waje kuburirwa irengero, aza gusangwaho umurambo we watawe nta kenda na kamwe yambaye. Mu gukora iperereza baza gusanga ari Erin wamwishe amurasha amasasu ageze kuri 6. Uwa gatatu ni Charles w'imyaka 40 nawe umurambo we waje kubonwa nyuma yaramurasha amasasu 9. Uwa kane ni Peter umushoferi w'imyaka 65 y'amavuko wabonwe bwa nyuma ari kumwe na Erin mu mwaka 1990. Umurambo we ntabwo yigeze ubonwa, ariko mu kwiregura Erin yavuze ko yamwishe yitabara. Uwa gatanu Troy y'imyaka 50 y'amavuko, umurambo we waje gusangwa mu gashyamba yarashwe na Erin amasasu ageze kuri 2. Mu gihe wa gatandatu ari Charles Duke w'imyaka 56 y'amavuko, yabonywe yaramurashe amasasu ageze kuri 7 mu gatuza no mu mutwe. Naho Walter Ageno w'imyaka 62 y'amavuko, umurambo we waje gusangwa mu gashyamba yarashwe amasasu ageze kuri 4. Mu gukora iperereza riza gufata Erin. Yaje gutabwa muri yombi gute? Ni nyuma y'uko polisi yitahuriye mirambo. Mu gukora iperereza polisi iza gufata amakuru y'uko hari umugore ufite aho uhuriye n'iyo mirambo. Bwa nyuma imwe mu modoka z'umwe mu bo yari yishe yagiye gupimwa, haza gusangwaho ibikumwe by'umugore ari nabyo baje guhuza n'ibya Erin basanga n'ibye. Mu kumubaza yaje kwemera icyaha, anavuga n'abandi yishe ariko nibo bonyine bazwi, hakaba hakekwa ko hari n'abandi atavuze. Erin yaje gukatirwa igihano cy'urupfu anyonzwe, biza gushyirwa mu bikorwa tariki 9 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2002. Mbere yuko umunyonga yasabye ifunguro rye rya nyuma ritari narengeje amadolari 20 n'itasi y'ikawa. Amagambo ye ya nyuma yaravuze ati, yego ni ngombwa ko ndohamana nibuye mu mazi, ariko nzagaruka ku munsi w'ubwigenge ndi kumwe na Yezu. Nzagaruka. Nuko Erin yapfuye bamunyonze. Erin yabaye umugore wa kabiri wari unyonzwe muri leta ya Florida ndetse n'uwa 9 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose kuva mu mwaka 1976. Umurambo we ukaba waratwiswe, ivu ryawo rijya gushyingurwa mu mujyi yavukiyemo. Mbere y'uko anyongwa akaba yari yasabye yuko mu kumuhamba bazacuranga indirimbo yitwa Carnival y'uwitwa Natalie Merchant.